ka ni kwe ka damanitame la penimerka ke tas losh ni sama peno kadu mo sharan duka ni kwe ka damanitame la penimerka ke tas losh banda ka kukura min gangan siang lemda yang ini min wada teka siang siala yati gati dalam ni goyu bagin dunongi ya atanya skeleton niku aloy du koy ketin chilat tin charo da pingoku ku selake gwalwang mi dong aloy du skeleton niku aloy du koy ketin chilat tin charo da pingoku selake gwalwani dong banda ka kukura min gangan siang lemda yang ini min wada teka siang siala yati gati dalam ni goyu bagin dunongi ya atanya Shol ka jono ka du tes loy dare du ni siang en balan ni ji ka lo sha yin mila pam te ka da ni me she shol ka jono ka du tes loy dare du ni siang en balan ni ji ka lo sha tekada banda ka kukura min gangan siang lemda yang ini min wada teka siang siala yati gati dalam ni goyu bagin dunongi ya atanya male magwa ne chaga male ne farmidi ten chloites ke chukanan channel go balaban ka live video me de jalara live video me very important along ko kiri jin mada mandang ci barayta me ko ono go be share ko dara dian badare lo nindi ta contenti ka kenin ti kwar kalat kenin ti bej wo kore ka ti bej ta kore ka ti bej kendi dialti ti goro binaz bigasi ka kos akana wa ka wanyam de som kel nyaka play kama wa kon ngam lip kon man za kono message in be kono sina wala message very important along ka kuya ma be ready yalla rodo ka ko bata ka me bilan kata content work ben kietin bito grewa ka gwaza to de chalade let me play another song. Panteka
kɛnɛ wɔɔt kɛ yin ku Kuoth yin mi gai nen dena ka siang kai lai den del kan ping con tin nham đưa ba ba thế lời đã kể vây giá tin chỉ là ca có chẳng nghĩ mình chỉ gọi đã rung ok Israel gọi để ra để có cầu ăn mi qua Rini bijwa ko shugo baba jaku bos ke dobda ka apelu siangko bimye da shukam ko gangak dial keninku kon tinyam du baba teloi na ke vai jal tin chilat ka ko chẳng nghĩ mình chỉ gọi là rung ok Israel gọi để ra để có cầu ăn mi qua churi kɛnɛ dɔni on miɛng ni ka Kuoth chan ni dia bijin na Kuoth da ni chẳng xiên về ba nuôi ni cái gì con tin nham đưa ba ba thế lời đã kể vây giá tin chỉ là ca có chẳng nghĩ mình chỉ gọi đã rung ok Israel gọi để ra để có cầu ăn mi qua male ka chang long akwar mala puskon re long de shloi dan tes ko chubandan chela no ko bane chang ma bane le chop kamal nin te ka dan te ka kwari yana kon tel ram nge chang bites ka jenien you know every day mungo diketik sel me la more important along than go me take a day me dirisi ka pos kore katindi al wur kon ka kwidi re te kana me chang dan en tes ka jinien la kandi al selot ajen gwadla wi char go if I die now what next mi chi chang let ko chup angu me len te kwi mi ajen gwadla wi ti mo te ga ri ko skalat kan gwa don botina ana bani gwa ta kotina mi da ko da wori jak ba lo yor bar ma yin chalat kan no mo darabom quite large we have to say thankful to our heavenly father ke changana ni chamat kon reini ne te kadan tiselot antama chiloites ke yene to che join the live video me kenyam de lar yo gwadon go kon ka wasin tetu mani chablat among them subject araje jodame a subject me reality ka aja reality le rotama ka ja reality wona reide gen amebej ka mi chalat a bible ibetwok ka kuji magoro jego banelinga ga ko mi cha wanyos ke evidence bo lokaje eneden content system te dedien
lakana ogoro ba video baga ke video right ka last week cha block already and bo tela guarantee long ba ko video mai cha block but chatting kon gwaja dong da kan kamal gwaja long te de video mal ga ka chaga wo dong chang bo last week wo chaga abruptly mentally jen sin long aloy dantes ka gwanda jin mada maling raja me kieb raja me waling menyam yo win mo na me sele mu gwa me de reject akeni eling tidia la leng nake ngo bo gwa ba kula wa decision nu katana ni chi we use kaje ta kon katai mi te tungwan tu tuo ko long wi mon kate tungwan tu kwa winas kwa janang bible yogo kon go gore go jini biteka ngai mu gwa ngai ngwa ni manang na te ka medora la ngai suka ta kon ketungwan ti kwa widan kwa jagaw sometimes ye gwe jina me more important than na me but they jogo go moiro do ga time lam kot bako be moy ka paliye ne pin ko bimla ram do diene bieling manu go ci gwa na ni wesin na lat kamo a ci ngach ko ko den chakon mite ka mele de na bela ne ka togran bela dinne ka togra am do dien ko cha ja ko ran ngazi be ka mi chalin ka mi chalin be ke la roi ne ko ka roi ko de la di mi tel ram ci ko jak mi bina la roi de alo konan enjel ran jogo welar ne me eja walin ente loide ko ba menani ci kwanana la soda balat ba shier kene ramo nok jomo go der tik modorar der ejek nyamkos mi nok jabo gawo bi raje me be shier kene ko kien aken kon wore de long bogo nyam go ra bo kon quinsin te ke news choka barau news choka barau da kon jo kan kabas bangwan a waka wal dok ki a waka wal ngwan bas bangwan a waka wal ngwan but emphasis along te kabas wal ngwan cha sanyi ne tu ngwan kedodia ka kor ka mama chwa gwe kanane te ka bona midi de long misel ramade ka long ka queen ba ka rulli kene dor dial kene ideal kene jisung ideal to goal chung kan nyam kwam kwara kana radel Sianke bi ni tibor katetet ken ka karkana. Ka chuga yal ke jaw midid. Ikan edung koda mente nyuru wi kom kwara ke edung radel. Ka chu jangal dial kom kwara ken dit ke leidang ngwan dintik gulping. Ka chuga rayor ping buba nyam kom kwara pal kakus. Wake inono. Apos kana poin. Ka pel kana latas ka loay ka lus kana bom. Kalwang taka kodan amani chankel inono ka churam kel ke dida tieji kangane kenti chanke bi ni tiborti kabak nika chwaja lojo kwar ngai kijin ka chwe jogi titi ka kanaitin pai barar reiri kamindi chiga bi ni kelak ka chikan ga jakaboy karyam radal ka kuja mataka niam kwara kos kapal kaje ka changa na war rei lo akos chaku kon chong gwa mo message gwa za me a message time amen jak jin menga die chi na chop ka time in jak wi mon gore long go be men chi bible la de bitwo ka time in jak bi ngach kabrar bo bi gul tin kon lat ka outside bible ko bible cherwai ni go galat che tibitwo che galat ite tibu two ka gwa enanen bugudwa be choben en won to tobu tuokta kene ka garbin kendia but che poi ni che kala tibangi ni je ya enye ne chalara na me bitwo ka gwaz gudawa antama kapo ko pai kon queen sine cha kon nyodo ne idin kon wore kwara kos ke ta ginjok diga ben ka dur dial jen ku jon we na de na ka bo ka dur dial jitung dial to gol kene cha bi ni ke lak Karyam radel alo kaneti charo di riet kot kaboka kan ideal reidur but sheriat walar gwaza me chijaga tie ke chiram kel gidi jandar widu ngwana tan yam kwam kwara ko tie che joga ne titi ngiji ke kangani
Shwe loje ne kweje ko che ngaji wo mati ki jenomo te mi gor ke mat ke je ke kwine ni tede chewe ne ko kweje ngai kijin chwa jogu jina kene ti ne ni ti ke kene ne pai barare ri komindit kene ne pai barar re ri komindit chige bi ni ke la krem la de alde mi chunga nyam kwam kwara ko alo message wana me wo gwadin jaga nanu wona re kwara ko bete garek midid mi bina jek wi mon rek midid mi bina ideal jek wi mon ajen kwa jon jogo kene ne ni tie kan kene barare ri komindit marai kona tama rek midid mi ken kona manen jene beni rek midid long jene beni bi kon kulu wa mi chup kon tin tambo ke je bi kon kulu wa ka wasen ala rajalat ke me ke news choko wal dok ite ga gwan balar se rambu dor kok ke bu dor kok tere ide ke rek midid ala ka luk ci masai ba sheri lar ka gwan jak che lar wo gwan nan ci gudwa che sak rek midid bene ideal je wi mon ka luk choko jandare wide kel lamna ka gor pingen titi kwela ba jandare janando wude ngwan o ka jando wude bakel cha wetie do ko cha loy kun bitia ma chonyes kana yonko ane ka dier ka kwiteka dong bi changa ma yamam chet ke zur ko bi changa ma zil ben kana ideal ticheng wi mon keliu katai jina gon ideal ka pala ko de ta ka bom ka kandun ko ngwan ideal imbitwo kana go bi achong nyam gadaran kwar cha kon jogo go yen gwa na ni chi gudwa cha sak gwa wo yen bi atejina gwa wo bi aker bi apal bi akudlang ko de kule ta ka long ka kandun ka ngwane tin bitwo ala ngwane te lat kor ge ti bitwo chi ge tigo te ti jek ti bitwo ka gwa to do wakon ka wasini ti bana ko sin ti bi ne ti ngwan bi yikin bi gaba na me ajen goro go raja ladame gore bi elinga gwa sharake information ko gwanan gore je bene ke bege inform aken gwadama aken nisho biramre al rode ka sok bro yaleka arialeka ka sok jen ti alinga go goro bi tejina goro bi bidu la kriyam rade al shalar ko la gana ke shuriya shwa masai bajilak bitek mu wi nyam kos bietok taga be mo gwari ga madida wana asino be jijega lago ti queen ta kosin riek madi jene beni tema terien mi chalar ko shachawane kam biga na kwingwane ka saslona ka chawana adme biga na go teleka nuk ka sok tema te ka me bitwok kenyam gorwo bane mi wana me kwen cha gor ka tong lini ka jan gwa ta whole message ti sin along te ka mi cha chol Georgia guide stone mo ajan ba ko right sin ba ko latin cha gor ka kwidi ka rajo bo ajar wa inte ga nyu cho wal yok bi kono kulo gwe kel gwa ba video da wo be link ni jo ko gore je wo be kono me be kono gwe kel adong gwe je ke screen da wana me na me article mi cha gor ka Georgia state ka United States of America Georgia te ka pam mi cha tasin ka 1980 pam mo chia suru ne ka ba chia ganen gwa nan ka ba ka nyot ba ka gwa to de bim but go ban men cha gor ka kwide baneling na me deri eje ka Georgia ka New Georgia encyclopedia deri eje ka BBC ba telling ni ti ba share ba galat ka comment section biya wakwen lakini reality nje na kuro play in time right corner temi din mi le rod so raja me chuje ka ba la raj metot it is a matter of life and death for so many people we mon keliu eje reg di de chala ibiben no ma cha gor ne 1980 empamamo cha de ke 2022 cha bung ni ka bom ka raji cha gor sin
Pama machalas ke United States. Chagor kasuk di alti goal bana wa kwena de. Baya kwena but I will try to translate it a little bit. Kakira mandan and dong chitugling chungli ni chailing aba. Shower from 1980 until its destruction in 2022, one of the most intriguing and controversial granite monuments ever erected stood in Elbert County near the South Carolina border. Again, shower 1980. Ron ba do ke lulu kurban with jen badak. Ala ko runu tijen ngwan with the rotechiwo. Cha pama ma chai yapi. Kacha gor kam pama matere de karwaj midi katere de Kamila na the nungang nom ko mi jawo gwe ke jemen cha gortin e me beje long. Ka gwar ke je ke go ba gwe je ne ideal wi mo. Men cha gor chawa the Georgian guide stone dominated the highest elevation in the county, which is located in the northeastern Piedmont section of the state, known to some as the American Stonehenge. Lana mabala actual ke American Stonehenge. Kata dunga English. Sorry. Ajan sure de namo manen yana guamo bate surun to go boti cha download ribicon kwich. But kwana kongo in right de Kenyam. So na me a fact, a reality de na me kwanama the konkulo waka loide. Chawa like ancient stone, the modern guide stone serve as a celestial clock of sort, recording the passage of time through special features. Unlike Stone Age, however, the guide stone contains a written message for humanity. Again, Allah on permame te message michagwar humanity, michagwar God now. Ne ideali chemwimon message chagwar tin permame a message me lode ne ideal lode ji lode enera meti gwimon message chagwar tin ngu. Terwain one chalat chenudi and be gwejelong, but back a few points. However, the general layout of the two sides also differ from one another. While Stone Age, allow take a comparison to the Latke, but forget about that one. Be a with bo in detail, go to Chisak Chabuolong, go over main message, ray article, no, back camera. However, the guide stone were positioned in an X pattern. X me. Go to Bia Tidago, man Lord X, on which I got X pattern. Okay, which each line of axis is oriented toward a specific area of the moon annual rotation around the earth. Can permit each other hum kalot kaneta will kapai re runa kelu. Allow each other design can nganmichima mi ordinary person. The guide stone mysterious origin go back to the summer of 1979. Alan and Permame history de Weneka 1979. Sorry, take a I'm sorry. Again, Chawa was a man when 1979. I'm sorry, take a Michiro de la Gakwame. I'm sorry. Anyway, when 1979, when a mysterious man called himself R.C. Christian. Sorry, take Michiro de Gakawang screen. I'm not able to move it. Okay. Let me try to refresh it. Okay. Yeah, Janan. Chawa, the guide stone, mysterious origin go back to 1979. 1979, can run it up in most of us. When a man called himself R.C. Christian. Would mutually Charlie R.C. Christian. Ke a Christian of R.C. Chabanka Alberton, in search of both the granite firm to execute his design for a monument and a suitable site for the construction of it. The man admitted that Christian was a pseudonym chosen because it represents his own belief and those of the organization that planned and funded the project.
Allow would ba pumban chum, ba pumba mabantade. Charo the Charlie RCR abbreviation, many and C abbreviation. Charo Charlie RC Christian. Allow a Christian RC. Chewecho the me, Chijan Chuda, but the children chaka quine. Corner organization mukuyu tin babantan the perma me mukugale European. Kaku rieti ti te ba kula gore re pama mati kakugala lat. So shoda lode ngaza kangas organization eje alo a Christian organization. Point a Christian rame kan organization the name bo a Christian organization. But a Christian organization makane guru be shoda puli be gor. Chagore je RC. Me take a Christian organization kia what can I say? Group. Me gorke ke arkenesi bienga je wonjen Christian organization in takamecha gor. Jangor raja me. The man admitted that one. And then to this day, balo itini chiodama ko chiodama bakona nyo organization lat kamayo. Makul take a message. Would a man can true identity can canon but jana by clue brana logor Christian organization agwarke RCO ngajen. Then charwaini tingwan yagalat kanede konte laji wechi kuma weka ka Georgia te kwa namela garten te kwa monument namela chungtin. Monument me charwal medinong ka 2019 about COVID-19. Koti diale agortin take a connection ngamichiro de lat ka COVID bo. So gwa me raj mi chagor janan chawa president of Alberton Granite Farm Finishing Company was initially shocked when Christian first explained his plan to build a gigantic granite monument inscribed with the wisdom for the ages, suggestions or direction that would lead humanity into an age of reasoning. Allow take a company, mutually granite finishing company. Company me la perm let perm to below to think run ko kormi in one liu ba door garpin below dotin. Miss would have been che jogata men ba garka na me janen. Jen shwe chok along core company ko magarga me kan magor come be message me come ke humanity message me ba lo lat age of reasoning. Allow take a go me na chop tin me by choli age of reasoning. Bingin ngwan ran bo chop ko na let ke reasoning. Again, Christian also informed Wyatt Martin, president of the Granite City Bank, of his hope that other conservative-minded groups in the country would later erect even more. Okay, at some point, but she didn't one paragraph me bear with me liaba kona me a message boom boom ka jene wo kondi al tin wi mon kelu chene me yalinga humanity a jer yake didi cha gor ko bible rek mi didi beni chi konchup ngabet entame rek mo chawa meanwhile Pedley put his laborers to work on the structure, which consists of 4 massive blue granite slabs. Jante ka pam dang wan ti dit ti pa kula chung chet ke suburu ni timbarwai ni kula garten. One center stone known as Ngomen stone. Pam kel mila shoot mitadar. And a capstone ka pam en pat de cha kula wa ga gudin yal. Alo kan pam kan dambakel. Pam dang wan ya chung ni cha ngwa garten. Ka pam la shoot into there. Ka pam cha kula kumgudien. When finally completed, the monolithic structure weighed about 119 tons and contained 951 cubic of granite. The structure also supported more thousand. Anyway, detail it talk very important, but bigger wonyok gwech. Was a me chawa on chawa and why chana approximately. Take area mo chal ke je natal chal India ni Cherokee India ni chal kene al yeli alohi melo nu odidi the center of the world
Guadamo ka United States chol red Indian je is the center of the world. Again chawo chungtino ka United States. Remember we cha chunga America. Ango wa chunga America message lo ni humanity mo. E wo ngwa ba implement ne je ngwa mo ngwa ba toktin bokulo waka world need keleo. The land on which the guide stone stood is owned by Alberta County. And Ramda America men lada me wana me kume Alberta County munde na moya no chungtine. Important wana me chawe the inscription la gore cha gore capstone la permin cha okay, there's inscription on the guide stone were meant for current and future generation. The sun blast along the square capstone sitting atop the structure was a basic message. Let this be the guide. Let this be guide stone to an age of reason. Allah we de and perm dangwan and perm chakulo la ni al we perm te der. Chawe and neme ajela perm be na but age of reasoning. Ajela perm be na but age of ngingwani. Ye jindanin bangwa lat ke reason changwa belat ke sambale pem me message yete tin gen message ni benanang ke of reasoning gen chagor katuk dangwan chagor katuk be bolone wal mala chalu kune pom mala gor ka pem ni dong chi sur ni kenen menan so be bolone wal ramade wangajo katuk ji be wal machwal ke Egyptian hieroglyphics Kasanacrips tugne ne tla chal ke India ne ke Chinese me la gor ke Buddhism ne ke Hinduism ni ka classical Greek ka kan suk te wal ga civilization te chi won wal cha message me cha gor ka kan suk to mial wi kuma wo en message te re na makame edung rije mabebeno edung generation ma wana asino a message cha gor ga suguti ama ngai suguti bienga yo siega ga chetan ram chawe the four granite slab each weighing this pound and stand more than 6 feet listed 10 guides for mankind in 8 different languages. Alo kan pom dangwan cha kule chung geni chaka gor ke message ni dangwal ta chaka gor go suk dam badak we mon suk tingai ke we mon diniken chawa to ganyam Arabic ene ramaku en Arabic chakariye dangwal cha gor to chagaling ku ene ke rewde Chinese diodi en English mwani en to Hebrew dije en to Hindi bakali en to Russia barawdien asuk Spanish badagdien asuk Swahili suktin dit dang badak chakariye de ti chaga gor ka pam dangwan ko pam dangwan te ka kwi dang badak chakwi ma gor ka Arabic chakwi no gor ka suk China chapam dong kwi dong gor ke English chakwi no gor ke Hebrew chakwi dong gor ke Hindi chama dong gor ke Russia chama dong gor ke Spanish chama dong gor ke Swahili sukti kan sukti right ka kon ga nas wi mo no wale ka continent kon dia le ta continent miti ka Africa ngwane ne ngai ke Swahili ke beton li ngai bo miti ka China betok Chinese ngai so message me wo ka humanity lenga ja ko chalat menane wone iti kan ne pai barare iri community ka boka suk di alti gol ne di al bara suk ni di alti gol to wakana big message me bikana understand go message me loda kan di al the engraved message deal with 4 major areas: the governance and the establishment of a world government, population and reproduction control, the environment and mankind relationship to nature and spirituality. Chiaji wo ken message ni tin chagwar rei kaname right ka kwikuma ka min bar wai ni wimon member ne ideal right wimon te kuma me jidit me ba lazat me be ne ideal bigger right ke kata endane bi changna re environment na
tan changana re ware jien re joy ni ka kwakin chang kontin wi mo ne go bani chang disin tesin take wo ngadan bi jal kon gon ideal re to go wi mo tesin re message nam so message me bum bum along linga go ko reality ka je ne ta kontin chawejen bo raje ka qui population and reproduction control raje ka qui na ala kone ni chingwi mo ni chang wi mo ka kone dan di bi chingwi mo ro cha gwara re message no mo ka tan binara dap ke jebo cha la re message no mo. That is why it is very important ka kondi ala wale mi kon wa ka woniam again permanent pam again en yana cha gore kan suguti wa ka woniam while some of the guides were self-explanatory, others were open to discussion and interpretation. Kantin Tagore career dang well at all. Thankian, Katila Largan ije check telemago loitin. Being a woman chalar janen. Thankian go be a conchara mother and mulat can was the man. Banaka we kantin chalatin. Chakon you la restorinite teachable to oxin. Chine don't want a Lloydian Banwang, but Pana Waka point Nick and down well. Point number one, Ray message in a man. Here point method. Shall we maintain humanity under 500 million in a perpetual balance with nature? Read boom boom. Awo na tinchang ka win mo can dial. Number yen banong ka 500 million kacha binong ala be yote be nyokabal awa ba to maintain forever allow me like sustainable michina tiga de wo ngwan ba ga yopin mi ga de kwa ba ga lalangwa a number manje number bin ideal bi wosin na ideal wi mo na tam right corner tana na bilioni milono message me wa wala let na ba gnum binay ngwan bi geliu ajan po nyin gora bi tek along go liam di jene be ni kalya lat ke jetit anay de no nga kuma na me liam di bana waling ba mata nom kan ni je read in the dien chawa guide reproduction wisely improving fitness and diversity Canada 500 million to book Dr. Wimon. Shall we time be Canada Rodian? Kina rubber dab ka sambale. Banat bagan your time benadab kaje. Kabinadab kadam wake a point us in all point to which. Shibadab jar a point to betiar. Again. Unite humanity. Number 3. Unite humanity with a living new language. And point in the audience an ideal but we want to take come 500 million tea. Awa baga mo cha tokel mitik maybe right canas. Tokel mitik dara wode na mo ya language kel ya mata English kie dara wo bina jal ka jaw kel. Sel rambe gwal mo be jal ka wida garwa de bina ideal jal ka ngai kel ka char kel. Rule, passion, faith, tradition and all things with temper reason. Tell what tradition da icha larane tradition nun betere ngone titi mite mala da bal kai rare ngone tilat geti and tradition ma yabelat ala ngas te gajibo mi ngas michi na me be respect rule lat kame shebelat bo tidial bagalel ke reason na temper reason mo te gane it kuje major anjen standard ya no mo anjen mene ideal wasino. Protect people and nation with fair law and just courts. Banat ba bakagang ke nation ideal, ko nation ideal big ban under one umbrella. Big take the same law. Come court ideal la makam ideal big led according to law what teacher alakati. She court rabo mo ka law kien ge ba according to our law in our country. No. Na ideal we mon big take law mugor ka mi cha refine point number 6. Let all nations rule internally, resolving external dispute in a world court. Alloy
kɛnɛ de 500 million to chang with ne to one mo tene to one mo me te mi da ngang nom ba nang ka court indeed we mon and pal international court of justice that is in wale ki a criminal court no a court kum ka malat ka me wana sine me bina 500 million avoid petty laws and useless officials take our officiality ba conclude ka useless ba ka wo kan equation me kana ngot nyon ngot jigele ni ki ngot kon te ye widun michiga comply ke standard in cha set baga yek balance personal right with social duty allow personal right in buwene take right chebilet ba right ba balance kama cha set o social duty mi be right be override price truth beauty love seeking harmony with the infinite Allah number 9 me awa ala talk aja palke can beauty it could be in form of human beauty, it could be in form of art, love, harmony titiga kana la gorke philosophy kaka kani cha gorka all religion ka Judaism ka Hinduism ka Buddhism alawo kan tindi ala ngas ka dubdi ala gol baka treasure along ka baka park infinite allow infinite one it could be God minga no could it could be nature me palini nature it could be whatever mu kona ideal pal ketigul chakul wenyin kondial batekame mangadu dini jano bilaba makana itidial bigala pinde. And then number 10, be not a cancer on us. Why chara labe jehi chalga me cancer jogo yal cancer chara winmon chara nak leave room for nature allow pale joa pale jen gwal do the moon do the tin ju kotka chagwa do the tin ju kotka chagwa. That is the message. Nama again message kama sijeme chetega wale marai kone chetega wale en message me kajen message ngora bekon reide gwit okay titi ka kan sukte wal message me cha gor wal ne ka 1980 cherga me chialing ka message me aram gorje arame a Christian kwela Christian of RC michi wotie je go RC amujen okay RC jene Tawa what does RC stand for when it comes to Christian denomination? RC stand for Roman Catholic. La R a Roman, C a Catholic. Roman Catholic. It stands for Roman Catholic. The abbreviation is commonly used to refer to the largest Christian church led by the Pope and is characterized by its tradition, doctrine, and practice. Ajaram take a message in Chagor. Ramagor message Chawa and Christian ka Christian sek kia organization Christian no mishwal RC but can a guru vela directly ko bidun lo gor oh ka Christian denomination anga de la choda kwa abbreviate RC ya jo Roman Catholic Church ala ramongor message me a Roman Catholic Church jen kujo panno jen yuri yugo pinyo ka jen lado today ko obu wimon ke liu ba wari kuma kama jididim kuma mabna the 500 million sin a Roman Catholic Church chikana gorno wal kajan wa consent RC is the abbreviation for Roman Catholic. The abbreviation RC stands for Roman Catholic Church, which refers to branch of Christianity that is characterized by its adherence to the authority of the Pope, the tradition of the Catholic Church. Awale Roman Catholic Church jane kware janan
mani image mo gwich image mo suru maneni mo nɛɛni ta me kwi duel kwi kel cha tiang ne ideal won sa duel en tongmi kwi de diene me cha tiang ne ideal won sa duel kene ideal ti ka kan ji win mon dial tin ngat ke dup to gol atoge ne kwi cha no tongmi a muslim ba wa ben ka kan ideal der di de mata buddhism ni sin tanga ni sin kan dup dial ngas ke na wi mon kulu ram ku kala bodin te der janon ram te nyuru wi ko am boro ke bide men bor anje ramen yoy na kege job reasoning anje ramen nang na kaniu wal na me linga gwa message me a message guduwa ala gud wa chi gwade che chup ram waje wagai yanga jagwa manuka gudwa mura no wagai bipak kabrobel neite kona la ji ciöt tin ngake rwai ne kos antame tin ngake rwai ne kos kalyanga titi cha konda ka bundara a bible kon bundang rew chawa ete ka bon nye dang biye ti dwar ka bon nye dang biye timpel mulunu wo ken bundang rew te ka gwa mi chalare me cha ku chokko wo bi chanya le ba kuben ala ba masai ba kulunjok che ku te jo mi jong na de chi chanyal cho bi jajaro chunyi di dan Yecu ku parnial elambare ko liuke ba ko lambare wo gor Yecu bene too late namo eler ko mada wala mi jira mu guru ay ne ko ka ken rodu ni realka it will be too late ko wo kon ko point ba very clear to all of us kon en kon kwen ka rwai no ko kwen ga bible ba very clear ko kon dia le wo ci kon ci go gudu ala tok masaya gulle benne la soga tepak bitana kulu we par ke let be you are too late ko ti rai cha lare ba lo ga teronial ba gak ba bok ba yo gak chang len la wari ala rodu ka gur kan it is already too late. That is why it is important and term men kari dang baro men kan ke no watch ko and abdi the one atine me mo one atine bari baga watch once a child has into effect bari baga watch we mon but you are too late chang jina a kari tela lat ke binametene che ko pa yo loy da pan antama ro kwari alaka ko dan ko laran ko sok it is already too late. That is why gwai wona lenga me lenga gwa me ken loy du wana me wer nyok dunu ketet atame ngoden nyam en wona asin ka walen be ewo en me cha gwar pinya ka America me cha gwar pin ka America me e me bala let ka America be yo wo wi mon keliu ala sentere me ba tok sin nun kwala latin e America reason let ke je ka America ke je bo bieling ko na mate nyure der wana me der ne reality ran America and pub nane to we ko amanteme e pub America bikon America bikon no kulu wonyo ko gojbo rei rwai nokos okay was me te video me la gore de play but sometime don't ba video ma waga kaje chene be play let me leave it aside kon take me te kon kami cha gor a UN United Nations take me cha gor a 2030 United Nations Sustainable Development Goal alawo ron wana till la ron 2030 tamata kon ga 2026 2030 mo wana sino ajar ron mi cha set e madwol dial ke UN la na the look at dial me la man nation dial te ka ngoti cha yan pin ngodang wel baro to kan dial ka kan lu dang wel pa kon go kwenti te point pamde ba ka la let sin ba de le dial let okay possibly te kan luang ka malat ka let bat kan dial wo ka ko ba ka chwai rech
one chi infrastructure chere gamela di duel chia wi la dud nial la kon chung ne painde bi koy bi wole nyoko chong wi pan ka bi ka kule yan keru bi kula wa chop ko wo wi dudu wi jela wi koy ni antame structure in PSK structure kuma kama kwala la de wana asine cha most of the pillars chagala but take some aspect of the pillar tingot. Remember point number 1 wana asine ewo wigmon bana baga yotti kinangwan bana kule ling talat keje antande yunafi tama takon ngamichwali digital ID lana ideal wimon baga moy ka ID card me baji ngaj keje ID card me bitek du keli batere de joidu kwandu yoku kwakud maduelu kandi al baga latin baji ngaj keje en poño woni rule keli wimon keli usin goro ba kwam ton nyosin ka slide ni titi wame a progress de NHL ka me digital ID me mo jene na identity ko tel rama ba kwit te ka tan wini ti kan ni chopsin but wana singa peda long anta me jen yane ka continent ni dial wi mon garga na mo na ID ka Africa ta kon 54 nations of the 54 nations we to continent chi ID la that kan yane no 5 to 10 katon over 40 Asia no kan statistic ikena tenen yeneto Europe no America Oceanics total 196 country of all the 196 country we mon ngeliu si witi over 100 chiga ID ni kelat baga integrate ke AI agent system bi kula effective min ngai chi dian teram pro do colton allow work on the very dark time whether jiran ngaza wala chi jiran ngaza it is not a good time for all of us ko mi chi jiran ngaza na mela ga me na ganaze kel mi bi je ko yot kanapi take right me go okay before kana wasin wana me de focus ba ka Africa dong chia yunen gwa me top 5 most advanced countries are currently Nigeria, Ethiopia, Ghana, Tanzania, Malawi. We can take a lead to Africa antame. But we deal on try kerek. Can lock a cousin. Ko take a challenge ni go open a chop digital ID me. But when I know near point telephone about la pointing us and an ID ball the point gubera and teder and yam car and take a lot of Bible. I can to only can antame. Atama take right mi go ba kon yos kon ka kwika me chala da ka use number anasi okay anyway these points you can have your time to read through them but here right you go ba yos kon right mi chala da wudu yale Bill Gates point number 1 in chala ba na yo pinko na bi ko lo ka manageable size me bu ko lo wa sustainable really like ibata gami yale sustainable development goal te right me like Bill Gates wana me go ro ba na linkela I asked the top scientists on this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising
to falling and falling all the way to zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got Americhong wa mo rajalat ke wuri yale Bill Gates kan kene da kono kwa UN pan karwa lat kene lat rai ko yom tol ke carbon dioxide li yom la kona ngora ke tol mbarar katen tal kene kamim ne ga torbiel ne ga riamale chamu ka formula mo kwa calculate keje awan win more and carbon dioxide che win more thing agent ka disaster reality come non carbon dioxide je mu je ga formula cha gor p times s times e times c carbon dioxide lan tool me cha wene rin wan mo na ka tool bo longbo kene rin kon chen ka America ka wi tin kon yi chu bolong the ne kon te ka Africa ki gwan tin kon cell development tin so ne ti ta carbon dioxide minung kene long na me te ko minung ke te minung ke le nga gwa got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Okay. But let's take a look at So let's look at each one. Ga ala formula janan. Awa men nong tool long kana. Na lat ke keka. Kalte lat ke keka nong a tool. Men yam me jeli ke rinyal. Tool mbara sa rinyal ke wo ba nang gwa du wisini. Awa dide long ke wo me jeli no wan ke rinyal. Ni antama cha price tool cha mat ka price ticket der rinyal. Mi jeli ka turbil moji waw ka tool. Mital ka jikun moji ka waw ka tool. So ko wono tool be ka number na times tilat ka kake. Times energy min kwa use. Ko ramana natal ji ka bo take carbon dioxide mi ko emit. So no mo bo kwa multiply no carbon dioxide. Plaza minana kudu wala tal. So mine ni ente cha wo mu kwa wo de yopin. Min de yopin de tol ko le jaga kui kana. Mi chi ne lap ke ku wi mon mi chi ga kwe. Dan de service ni wana de daga yu chong. Ko ri nyam tane ni kutin. Tele tol mi da le produce che de ra de le par gal bang. Turbil mi tera magere tele tol mi da le produce. So anta ma jana mu kon le de gwa wo kon le de gwa. E bi kon vaccine ti wana bi kon kala. Kabane tandam na roke je bane long kamirial kone kagwa enamba na me bi kone long mi yut kone pe atama chiene na la wa yilat kala no odidi namba na mo wa wo yopin win mon ba kwa a raje na la de na meram kele ne kone la ko kon kagabs ramra ude jane. And so we set an ambitious goal to cut our greenhouse gas emissions in half by 2030. Ramraje e Kamala Harris chege chung roda gana Trump e Kuoth kan ka America. Che we take a ambitious goal which are set up and go by 2030 by carbon emission
ba cut into half. Ba cut into half, allow half of the population be yik yen. Ba half of population in non carbon emission ba woch. Ne ideality gwi monti. Ba half of them ba woch. Mu waja woch be carbon emission be reduced. Lianga ja kwa melada here agenda mo kwalicholi dung UN. And to reach net zero emissions by 2050. The investment we are announcing today will help us to achieve these goals, and it will do so much more. Because think also about the impact on not only the local economy, not only on an investment in the entrepreneurs and innovators from and in the community, think about the impact on something like public health. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Think about Erwaje memu kono wala let. Awo kono wolong kala let. Men bo tuong ni jeno gad kono bo do tegato. Big lot of jom guam ko can enjoy ko chi don ne ti tod wi mon tel ne wan lat ke carbon emission me let ken. More con population more con wolong reduce. Ala agenda mi cha gar ka pam de kon. Agenda lat ke ni je ken ideal tinta ka system en wana ta ni chal ga United Nations Sustainable Development Goal. Go le go bana ba yo pingwi mo na me eriek medid jan ku bible le chalo ne de kon be barare kana me balare ka kene de pai barare de kamindi ko ntama chwa ke ni win mo on ke lutin tele do me be koloro ntama lingini de ngwan de lingino gar bana wona re doar ko system kene di al go great chen ki wanga ji do orjin garo adu tel wadi rolwel ke je kwa ram tambala bang ajan kwa whether rich or poor, free and born, already Canadian because subject to me. Chari aleka me LA. Ko yen yang akela me. Rai la kona la ene de palgali ni chede. Ajan pala na me but wana ka chede. Agenda dung chede la enjen kwal talk and tame. Kajan final agenda. the impact on something like public health. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Invest in this one. Men bitu am yene wone de bododa du jom gwa loje. Ba conclude ke video kel. What do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer. What do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Aton lini na mane ling kon diale. Rame latino amu gur kon na idin wan. Amu gur ka idin wan de na ko da na ro ko da pin wi mon siang na. Sha jo kan ta me kuile gwi didi. Sha wa gwi ngwe kan men lokana na teledor apart from ho ba mo ni ka computer game ne ba mo ge entertainment ko ta ga football ti kan ne go ba mo ge drugs. Tipe kan ga mat to keep them busy. So when I go win more Canada shoot can any less one Canadian both win more at rang win more and kakwa future chip can dia lat gnu bana yopping. Agenda in one nothing. And vaccine it lat getiba tom na dun COVID-19 done. Amitam gani at walk. And time and 2030 can call it sin. Expected the war before that time. Kia after that time because you can rough time along. Ko ba ne ideal ko kanan antame ga chibani is all about making sure we be na mabeto ko wana do ne ideal go se job ne ideal big mi nyure chen ba mo ni ka kalok and the lingene sustainable development goal large jego tell rambelet work will be an option go be let be a large go let but she let go be miss ko men ba cham you ideal baga read the digital money. And natural me digital ID we go you the albago rate digital system. And rama be sabai bara yik bara ira. And microchip latke. Bala tini nap. Sibi jale ID mingade. Almam go
ba waka goro ba right ka kwi United States point men goro ba right kwi United States keje ego tan boke system tan boka pal la inchalar beka America beka ted America. I would love us to read Revelation choka wal diok. Revelation choka wal diok. Sorry. Akon mo aja ka did method bikon kule ben kwen. With a short break. Short break. Goro bikon min chalat ka kwi liang para ping kono ben kwen. Tanteke min dorar luz kene wo kanyin ku kwa yin mi gai nen na ka sing kai lai den dal kan pin kon tin nyam du ba lai na ke vai ya tin jilat ka ko chang ni tin chi gai darum okay Israel gai dera e ko gawang ni gwa Rini bijwas ko shugo Baba jaku bos ke dobda Kaapelu sengko bimida shukam ko kengot dial kenyinku kon tinyam du baba teloi na ke vai dial tin jilat ka ko changi tin chi gai darum okay Israel gai dera e ko gawang ni gwa Gualong, welcome back. Alek te ka gwandan. Yenne ka lianga jagwa. Gwandan, nogo doran. Ka gore jego, kandur dial chala topper idul dialto. Doran beteka nasin. Kamen beteka nasin, ewo ko point de chen go ba kon kam ngich. Ngenyu bana ngenyu ngutu o wi mono. Bran ta nanin bagwa ke jen yam kos be kule gwit. Chen nga je long go, so je di de te doran tine. Bao good a lot of law, gwa the wako wing on ke lumoit ke tasloitin. Gwa the win ideal moit ke long sin. Kon, ti cha gor ka Bible. Cha ka nika kene in kon, tin wadaga. Kene itin chitra serious. Ene rameteloy de gnukos, biko de nyos titi. Ka news show ka waldok. News show ka waldok bakwen, paneling. Me cha latine chara par ke ladre Bible la bang. Lap ke jasin ke kwidu. Lap jasin ke kwidan e information. E right gogo milena do ka gwad gudewa a ngubitok. Che ladine. Chunyang chong le le sok bar. Le me para arbar. Swali nen kenyara arbar. Tega tong dang wal. Tega wat dang baro. Ka tega kom no kwara dang wal tong nike. Wam nike te chiot mo kosin. Chele inche nen ka kwaj. Chetcho ga chuk nyo kuduin ka chatok da ka sogloin. Chunyang ja kambom de ka na kom kwara de ka long midi. Chunyang ja kambom de ka na kom kwara de ka long midi. Alo kan point to ra kap ke. Point number 1 e wote ka le mi chinyang ja kambom de ka na kom kwara de ka long midi.
ka wi la kel che de ka mite ka bod mi chi jana ka cha bod nung je lia ja ka gwa ka chu ji wen mon dial gai ka le chu ke gor chu kan yang pal ko che lwang da kam le ka chu ka le pal wa ka nga me chet ka le ka nga me de nyin ke je ajan ala wana me tie ka roj milat ke cha wete ka le mi chi nyang ja kam kom kware de anyang bie yu nga je che da nyang te yer nyang te kom kware kom we na nga bible e wote ka mu gor ke ba ladji ko bu kon ko wa ka wa ka ngai ko gor no bana wa chop ka final le njak na mela ga la long ko sometime la gor ba kon clarify wana me bala zaman o wa ka ba baro ka sho ka warel cha wa juj Michael ka nyang chu kor to nyal chu Michael ka ne jaga nyen nyang yiri ndi mi chu kor ter ka ne jaga ka du no o chwa nyang pot ka chwe chu sel gwas ka kwidien nyal chwa nyang ndi yor pin mala thole walin chwal ka gwan jeng ni ke chetan me chu o ke lumet chwa ji yor pin ka ne jaga kel ka chwa jo mi di ling nyal we ta me chi kan ka na bom ka kor ko dan ka long masaye de chup ko chara min goin da man kon yor pin min goin ka chen ka na war nyam ko dan ka chu ga jetiam kriam radel kan rai ne ne dia Why, ala wo gwaze me cha ko largo enyang min chi long da kam li gen gen so le wal chwal ge chetan ke gwan jeng ni alo gwan jeng ni che long de che kam li ali mi chi wo gwe kabas wal ba dak cha we sho de ma go ra pel ra ma te ngai gor peg la ko ejen pegran peg de kur bakel wi de jen bakel wi de bakel peg de Iran en chal ge me li Iran Rame jaram chalat ka soslone karo de chio karo bas kelo waka bas ngwan ka bas bangwan chawo bram sel ngudben ka bom cheite aram sel ngudum bo ka bom cheiten ajen kwar RC mila Roman Catholic Church ajen Roman Empire ajala le ngwan dia na kale ni yalat ka Daniel chio ka baro so chere ta la de jenda la de chena goro wa in detail ko goro ba chop kale empire arpin le parar pin ajala agenda long ka jenta ka mission jagalat ka me mo na tine regdid be ka le parar pin muko kon wo ka bas wal kel ga chuko wal jok chawa na chwali de no parar pin nen te ka tong dang rew chet ka radel roma chero chet ka nyang la de long le anjul che win mon kana ne ni change jaka pal ga le anjul min cha bode nong gelia jaka gwa le de nyuni ti de gai na jaga mai ke be pinya la gwe ke na ke nyuni tin gai na cha fal je balat ke kwile che ne chang win mon met che na chum ko bi ko point lat mi chet ke le cha mo ka podcast sef ka ngot ke tik cha ja pal wo ba point in chet ke le nguk ye ko de point chu rach ko wo be ne ni lo ko pal point in chet ke le nak ka che ne ideal tin tien ne ke ne tin di triang ke ne din chan tin lor ke ne kwan ja ko ba tit chwe dien ke nyam kan yen moy bel ka tsela ramade dor kok ke de dor kok ene mite ga biel mala chola ke pek chode de ala gwaze me agenda jane cha kon jogo te ga le me para arpin me la agenda la para arba le para arbar agen Roman Catholic Church me kane kume de ke Roman Catholic Church me chi ga mat kel kane kume te te ngwan de chalat ane je na ko ba chang long pa le na pal ga yo malat ka ba bal dia le bible ko mun ba ga pal ba la ne ba le tiam ga ni chang ga ke including Christmas and like chang da ba chang kan dia ti mela de ke ne kwar jirom no Constantine che tasko lieb ne ngazan ta kontinu won kon jirom ken ngazan me la ngaz lo ko chi ben ke Israel ku ga liab kel bina mo ke we mi bina stand together. So, and Roman Catholic Church, emat Christianity ki emat ngaze me bok ke Israel kana ngaze te ke wal mat paganism chaga liaf ke min lat ken te me pup ma kwen ideal nyoko mobilize yanji Buddhism ke yan Muslim ni ke yan manguni kon dia le ne ramete mo ngayo bia chan pal kel ko kon kel ejeno so en ne da ne chalat a church can state let keke tama gwaza me cha kon jogo before a can end of the world a can ne ben bile parar pinye bena jogo ba linte parar bar balet kechet meluno ban system en yam
mela system Roman Catholic Church kene kume jiro medan ba ya pin but like in this time ba through union of all nations on earth ba kume mi man na ideal all nation ba la gwas ka ba religion me man na ideal all nation ba la gwas bi kule let kel but agenda me ba la let agenda le emperor bar mela la Roman Church makula agenda me akula gar ka pam dangwan ti so mi chuo kuje ti le parar pinye kwela kume ng'adien ko already ki bible ji nyodu le chigele ke kumni but ko chawala re tek del ki rodel roma de ko right go wujego which I will not read now chene be kwen but gorie pin ka Daniel choko badak charai la de ka tek del roma mi chanen e Daniel mi lo da kier ulai jenta ga suru manen yen nyalo tek de roma no mo tie ka tong nang rew che wete de roma no mo chi ga binyin ka tek de albo mi te tunkel chi jeng ni Gabriel cha jo ka Gabriel len Daniel nyudi cha nyode ngulo tek de mo chi Gabriel che wotin la da mo tek de che Daniel jo ka tek de daro chi ga tek de ke kumni tek de roma min chinen e kuma jima dai jimidia kan Persia kan tonga daro kan Midian kan Persia amene ne chebere tunkele wo tung jagden be ben pit ke jak Midian kan Persia ne de kon ben kwara ke Midian chemi ye jaka ka Daniel choka die diri ye go kware dane na kwar Babylon randi Midia landaria but ke jak de Persia ne ka kane ji ben bo molong to kwale chole ji ran wala te kor ga America ma right kon again kanetiti kanedi nyot ke la del Roma e kumedien to akola bi kuma de dien benu bi ka bandak mita ga tunkel kwal nyoda e del bo ki del bo ye ben mala kume Greek ki del ma che bandak ala men kula message tin long e wo gwandan che kume jimidia kan Persian che chat ka del Roma a ciöt la de tong kadaro ka kan tong kadaro de ku kwar la botin chen doria kwala chale doria we be ke jimidiana la tunke ci wuri de die no ba yalla wen men ko tungume so kan tong dang rew ka kan pat de daro no ba kwartin teme ci bible kon go jogo kuma men jak dien jan belada la radel Roma belada la innocent radel ajan ku yanen pingwaz me but before sorry kuma na ma chawo bete ko kuma me belet kene kuma me ngwan dien ke kuma ngwan ne kuma jirom kene jien cha America wa yapin kuma me ya yapin ka America pa yena na America ko 250 anniversaries dien ko kana la pa celebrate ke Independence Day dien Independence Day dien jekene ka British ka ji Europe te cha weje mikulo yapin ko ka ji Europe kan de wot la kuma ngwan dien mani me ine ite wata ka administration yani ajen ken ka benala de ken kuma Europe ba ken ji European ya kuma me de no nyok yet pinya so che chulet parallel ka kuma Europe ken ajen chat ka karadel but ya kula we benen yal ko baro kula ja ngake wijmon e shu ma jaka be pinya le gwe kenat e ma ye jaka be pinya le jen ko attention na the quarter e bina kula woka je baro de ling so kuma America te tong daro ajen ma chwal ga Republican Party kana Democratic Party alawo eno korbe either be bana la Republican ke be bana la Democrat cheni ga ta la ta ke media kan Persia me brama la ben ga Persia ke brama la ben ka Midian so ka kan two party of the same government okay la ka chwal ga left wing ke right wing but they are all wings of the same bird anyway what the man le me cha cholo radele nyoke o character mako kuma America kuma benial ke liberty Canadian come freedom of worship, freedom of expression, freedom of human right. Can all these things they are very very attractive. So it's a take a kuma ni den koken den ko na dictate. But cha wen kuma ne me gen cha maja ka be pinyal.
awo ba attention at kule no ka ma jaga be pinya mi wo gwi je ma je chukuma America e ja be pin jane America me be mial ke second world war e jangwa de ko America kwa ngati no e kuma metedi second world war che me daro che ga yot Michael shall ke je little boy shall mendong shall ke je fat man me yena ke second world war kan me daro to che ga yot ka Japan bo man ya me kwan yot shall ke je little boy ka slide ti na me jam fat man bulbul me chana sugun do ma je gwe yana me jan mare ne ne yen gwe mi jan ta lwa ro da finya no gaje yol mar kam nel gan fi na me jan little boy yana kwan yot ke August 6 ka August 9 chwa fat man chwa yot kan bo ma dara chi ke 240,000 people chicken kana 240,000 allow me nen yen image ni titi sorry fala kamas 246,000 ka 246,000 te chanak abom na i America ti dai daro karo 246,000 regi chale Nagasaki ken Hiroshima marren bom ne ale jan tadien na machaga platen menen yen jan mar la marga yen nuclear weapon no ba marba yo len pinyala chora ne na kan 246,000 te chanak a day America they were not chicken dinigan along ne de yo ko lo banyo kan nak e gein chale radiation dunga atomic bomb dem ni yale na be nong ni ji la nu go ni ji we yarian your body cell you do not wanna knock chana su ajan gwa de ka August 14 chu Japan chu surrender che jong na America kwa lang ni ji chu ne le su go mugurum mai ken tin ja ka latwe ka chu ne diala nen wi mo ne te dub ter ka kor chawe ya chi America ben na ka ma mi ba pen pinyal ajan kwa lo ja ka mai ka be pinyal ka jek ka mai ka be pinyal le choro au ka choro mo chene ne chini tungwan chogo nongo bi ka surrender ajan kuna te ga wana mishwali United Nation wa pom ka America wa pom wala wana changro point na me didi nang na ka mai ta manen na America te kor kana nuclear weapon kana yot kama go yana ta nuclear weapon ya la pin kan me je ti ne ni ngit chaga la pin ni Iran mo raje no ta me che paro go Trump yong me dara ma je me yot có đóng chi anh em quyết tâm phải quyết cái gì so thế cái gì xả lát được cái quá đến giặc em khu mình nè mẹ làm mà chỉ đi được mà yot bên nào ta có organize into the new government nó qua là để bà nào mỗi cái mắc xin government là cái mẹ gọi thế làm bữa đuổi cọc kia thế làm bữa đuổi cọc cái bên nào năng xin by giving authority coi cháu với mình anh ấy phải chết lẽ về ngược gì chết lẽ Again, United Nations me makule take goal quality sustainable. Word sustainable can a word perpetual. Come on now, it maintain humanity under 500 million perpetually. And perpetually nan again chalga sustainable. Hello, by to continue atel pek. Aram nang nasin again UN again ko yele nena latke implementation we need dialo lalga je in the name of development ba ne dial mo ke technology kan dial kulu wana na go mani jire jing man ram ku twin dala pona ba mo ke mi ba la ne tedede again decision wo win mon ke lusin ku je ngai wala ku je wana ko obo chi dor bu kok already cha talk in many countries and tama che Ethiopia and tama chi akon che de le miteli digital ID. That is the beginning. All this data can be like me data centers. Done the two one and time. Ko baga kula upload gwakel can dia wimon. Ba ID do ba authenticate. Chipu kot ka renyal miteleji ID mo. And ID mo jan wana go ba la nete now. So already en ramishi na mangai chenga already hotel take bit take na area. But min be long decision den yikana kan ko e bana yopinyi. Bana tom
Kawal me binanak. Shall kɛnɛ a catastrophe. People are preparing for after catastrophe. After big half of human population we mon believe ke jamo. Mewa half more when government ba ko ya penye ne country bukula dot gete gwi mon. Ka kan kwala goro ba number yen bar ya leka bina yule da kwa o maintain no. So na me eriek medit. Angumi char yene char gwan wa. Angumi char yene char kodane kodin chakon ne joga dem ngene ibitaye ga da bro ko syang win mon. Min char nyen go continent. Kamin char e wo yen taye ka ngas. Mo yen wani titi mo yen ga wangas biaro prepare. Ana lat ke jeba na re dur diale. Kene di charo je meling. Chijin meda maling raje me. It is up to you who prepare for the time bimo. Kia bi widi du ngara ko ya we ine ko ya lu kun bitia me chon miet ke yom ko ane ke dier ke kwite kanam ko kan titi today chika priority number 1 ba ne one ba ka blinded into this reality ante me chere me kwang kan mo go wana ka new development new wana new what very soon ba kon ma me chigo take lockdown within that ba na onyok mam ke wo era ma kantum iche bitene and am kan to mo njen to me bina ku ben ke wo na kanasin bitana go ngaka wa me ana kon to me ka kana lu ene na kwa tum de but ji agenda to na jena agenda ndiye na ling yeno mo wo mu kono le de ga bana vaccine to go bana kala bana ko lu reduce kana bi kon chup ko magda na gur kono so ntamo kwan guru ena eka kwa register bi go waka dunia ne lerken so me la reji wo Kuoth. Kuoth yes. Pala la kona pala gwara matani alo shudu loske a Kuoth be. Kuoth chiguade chichup. Ajang gwad benedenim. Meraje with full confidence. Karaje kate loide kate news gwanan ke. Tell loide. And I can't wait for that day. It is very close. Mintini jentin. Jirama nanem palkut. Minti ye kalaskakut. Shibidi yer long. Kajan disaster beam. Kajaria beam. Ko point a beji mo ke way out. And Chabalga maybe now reaching the braro poraka reaching me chat me by now ko commission no more. It is not the solution. The best solution is go signor order cocos. Bear your way out, bear prefer. In any situation, Guam me chabu go tell me the cantin la cota mega na raja willa. One dan. And I may be la disaster, me shere me nang no kelu, but finaye, Baroda Walloy can even con quille charno. She maybe succeed to the fullest. Kongini kelame go tene what a quaracos, canate about Roger Necos. Muluno winmonbo, bao take enough. But they will try to implement their objection. Becana guru, becana la region objective DNA match can talk. But again, will be prepared. Message me laro chomarodun, to good one, the alchasak. Shara lure. Guarda mo banaz mo ke maxine, shuja no. Ko maga bala point na but her control. Te video on the play. Lakin video ma wa jako gaka je. Ko lo ko nan ke kan toto. Kwela go kanan bo, but when we both ngai dan. Again, wo jin mada, tong no broad prepare. To conclude this, there con Queen Isaiah chuga jandiye with a bakel. Tidi carrier gwanwa ronka kangas. Medan Thomas, chudi uloaja mo yobe po chudi uloaja mo ke chering man ladago and makan bodanen kakan bol tiap chena bengas. Mechi yashwa banjo chowa wa robai chakupa ngas fan janjin fuch. Chajo ko la ngazi ko chia ko le nen ke jibola ko tya pada karama ngaza kana nen roani tirilat ke ka kono gwanan ko bete kane te ba ko ngas akana ne bare wade ne de kono bukul wa ngas ke ne ko ga cha ko to ra ko de la lat ke chere mi che da jen tam janen chuku benagar. It is too late. Ajan ko ile jogo mada go char nya dan die ten fel kan nya dan die ten doar ka aiza chugo jen die bi de bakel
chalare chu kunyal chatani ne kunyal bidur dial to sin ka ken dur dial ne ni tin chalare bo ka suru li dial ja bi ni ke lak tin pai kon ka kwen ga news ne na pai barare ri ka mendit so before ken na barare ri ka mendit te ka magor ga bi ken lak min bi ken la de jan ya gora ga izaya me chawane kunyal bidur dial to sin chi kunyal wa tit sok ka la ni chung ko chi gwas ka na de sak ka bi chung ka joy ala cho makam ga nei dinga ke je chi gwas ka na ko che chup kwa ga le je yen tie da mala soko che ra je pa la de wer che ga mi sok ki che sok a jane tit sok ka la ni chung ko chi gwas ka na de sak ka bi chung ga joy ka po za karamati na me ramarom ja bum ramati chang longa che ji nyon ramichi mi jegle chang longa jan chala me chang ba kala wale a wa ramati je te pom mi di de gwandan Jawa ja sel jor mi chira mat ka kunyal me buwa ka sobu kunyal ko ire ne ne ke la ne ko tinde na ko ko tin ka Israel ka ken la ji sabazato ci gwanan ko we a sel jor me la je na me dum Israel ci ma ko la wa chang lo ji juze a jani shejen ci wa ka ja sel jo mo raje ne ne en jan mu kud ko ci kunyal we ka ku jo ni tin tiet ka chang lo ngade tin me ka ni tin tes ka loide an ba ka moy dora ka na painika kama ba team ni ja kana kang mo gwan jan ka dol kan nyer an ba ko mo ka kang mi sibe mat bat amani chankel kaka ku juri tin jaro manne ko nyal te lat ke je ka tin na ka ciöt ko nyal tin pal ke je tin tiet ke chang lo nga cha ji yer nei ni yo ka mar waide kan ba ga nong pam da meral goidro ajan wana wi pam da yana na lat ka me mada you have to make your own choice ala ko tia pa ze karami che la re che na gor ajan kwen ala mo ke freedom of choice ko terambi wala ma mata ke lo ko de wol ku go ta ke ga jeni no bi larjin ke megdu ke men go ani jen mi chi mego bi adora ke ga kodan chi don ni to do long wa kore kwara ko nyuni diali ganan nga nyot jen go mi che loy du go jiram ro ret ko ganan ba bara nyot ji be ji moy ke tirong ke ji ane akwar mala poziye biya taga chang long ma gwa de lim ni yabo go share the video raja ma ba ngot ba nyoka lat ba de jen go for now share the video go kine na kon ten bi la waling dong te rame kan video ma gor ko kon kel be la waling ya tamal Awabum dore sheriek mishaji kalala Neiti shajio ganwo briek dilben kaye Asharo bizilni kapag Neito to shikadinien Amaga chikadinien When you can chigdinien ama dong degatajina shiri kong ben kaiju karik to nyoka robin ka kwishimo gweje kataijina saga makelu bil kurne ke tingas ke jawimon Saga makelu, isaga suge, bil kuri neke, tingas ke jawi mon kabile neke. Kusilau, bil mushi jin jago, kakujumon gweje katrai jinna. Ciöt kerigi jib company
riek jori man riek riam mariek mos riek koryom riek gwengni mial gwini kwe lawo itin beben bi kabal kusiay lawo kangani biken ke jajo ke kwije mo gwaje katai jina walong de chom ni yako real rodu naka ci gwazn chalar cheben gwaz mo bote poñ mi de nyog ka yotsen ka suru nitin chanen ana chalele wide chalele la x mo ejen x ler ke wide chale Elon Musk dong yen company de mi yale x ka janete kame chale SpaceX kajan wudin lat go ba ngwa ba ga tom nyam kanas jan ramen len microchip ni tin chi China waga production line kake so work on ka world me different ajan o kwar mala bata kel kaji mi wi wapal kirga men cha lare go e palle ka kandun ka ngwane tin beto ken go bi chong nyam gadaran go bi chong nyam ya sha che metot che bi chong makin e char en tamanta bu chong kaji biata chang long magwa ane share the video kwar mala fozi slide